February niriat thole ni sang ni somni pani ani e Myanmar ram poina thu thar le khovel chan chin thar ngai nom tak tak kanan puang le don ani ngai thanga le mia mayang o kumin February ni somnia lo thleng tur akum somsari palina Chin National Day chu Chin State Thantlang Township baka state pariata bo sai turin military council ten ro mana siama state pakata chiat noi somriat thleng budget an siam sak thu military council minister u chiong ngai chuan soi state tina an man thei ka duwa district angzonga in man poin chiat noi somni phal sakin nianga state bila in mang thei don ani chun noi som panga phal sakin ni ang Thantlang Township chu chiat na nasa tak an tona wangin mi an omu mal lova tunma angin man thei abei sei om lova Sarkar mi poi mota po in som ngai karing ti in Burma Sipai Sarkar military council minister u chiong ngai chuan soi he Chin National Day state pariata an man tura hian Chin mi pui veng him tu pol ta chuan military council te huai hot ani awangin tual chuang mi pui ta chu in ham hnoi lo turin an bei sei tu an soya Chin mi pui veng him tu pol in sui khom tu thu puang tu chuan he Chin National Day hi Chin mi pui ta tan ni big liu ania tun din muna chuan chiana le boina kara military council ten ma an lak don awangin rem kan tilo ani an tia CJDC Chin mi pui veng him tu pol in sui khom tu ta chuan kan om hun trawa man thei ero kan bei sei thung ti in an soi Mindat Township mi pui veng him tu pol ta poi military council ten Chin National Day an hoi hotura tual sung mi pui te in ham hnoi lo turin an ngen mol mola tel lui anom chuan nam phasan tu angai shem ani tur thu January thanoi vela tangkhan thu chua siamin an lo ta lang to bok military council ten Chin State ta in rokle in dap sak anasa in poi sei lo mi pui te nun na an lak sak treu to ba ka chena in tam tak an hal chi sak to kha ania chumi kara Chin National Day ka bo sai done an han ti chu thil in tu lo lutuk ani pialama anui je thlak lama ni ti in Thantlang Township in an hal sak tur tu ral tanzinga mi pakha chuan a soi Chin National Day kan ti hi Chin mi pui te lungrual takan om theinan le democracy federal kalpunga in op theinana din ania tuna ri phei chuan kan bei sei le tran kan lak mek lain military council ten he day an hanoi pui vel hi chu a phua chopin a hlunna om lova in ti derna mai ani Thantlang ko pui chau ni lo mun sanga mi pui soi sakna tur tu ten hetianga sipai sarkar in an han ti chu anui zathlakin fiam thu a angma ma zokani ti in an soi zui ani nikum sani somni pakhat October 30 vela tangkhan Burma Sipai Sarkar military council te intel tualin Chin State an bei chiama chena in sang ni chuang omna Thantlang ko puya biakin paria le chena in zakot chuang an hal che saka Chin mi pui te tana ni hlutbik Chin National Day hi sangkha zakot somli pariat February ni sompokwa tanga ni somni pani thlengkhan falam khopuya meeting ma sak per an nei tumin manlai molhun in opna ata democracy kalpung den chena tana din liu ania sangkha zakwa somnga pakhat October ni kuwa Chin affairs meeting an nei ma sakber tumin Chin National Conference nei ni somni den chenin Chin National Day tianem hiania kumtin khelawin ro pui taka man thina nia kumin hi atum somsari palina tur ani Myanmar sipai ho tulu Senior General Min Aung Hlaia chuan Cambodia atanga Association of Southeast Asian Nation ASEAN Special Envoy le Aung San Suu Kyi Party National League for Democracy NLD member then khatte in mu arem ti thua soi January ni somni paruka video conference manga Cambodia Prime Minister Hun Sen nena an imbia tumin General Min Aung Hlaia hian ASEAN Special Envoy in anram atlo nuwa NLD member then khatte mu arem ti thu a thilani mase NLD member zinga tu ber nge amu theidon tiro alo soi chiang lo ni in video meeting a telve Cambodia Minister Kaw Kim Hon chuan a soi Kim Hon chuan ASEAN Special Envoy Cambodia Foreign Minister Prak Sakhon hian Suu Kyi i ero amu thei arin omlo ti a soi ni kum February ni kata sipai ten civil sarkar thu neina hne chuwa thu neina an chan atangkhan Suu Kyi hi pon chuak thei lovin shen hala nia
thu boi po engemaw za siam sak ani to a thu boi siam sak hrang a hian thiam lo chan tir ani hlom chuan kumza somnga vel thleng tan tir the ani ang NLD thu puang tu nei phone lat chuan ASEAN palai nena meeting nei chu an party chuan an rem ti don ti a soi ve ngal bok ASEAN chairman nimek Cambodia hian ASEAN foreign minister meeting nei tura Myanmar ram chu non political IO te tir turin alo hril towa sipai sarkar IO ero chu meeting a hian somtel an tum lo ani Myanmar atanga ral tan ser sip district a om chin chia za chu zani somriat pali ni in ral tan te chin chia felna hi tun tha chungin zo tu mani nimin khan ser chief district chunga Myanmar ral tan te chungcha ngai tu in district level committee on Myanmar refugee chuan chairman district borsap Najuk Kumar IAA Sawin DC meeting room an thu khoma he thut khomna hian Myanmar ram boya wanga ral tan lo lu te Donson dan tur kong sang ngai tu ania tuna hian district chunga ral tlan zanhi somria pali an omek anga report ani thu soilan ani ral tlan te mumal taka chin chi an ni theinan ID card peng ni se ti in an rela hemiatana malak nakal mek ngai thlang ni in February thlachung hian ti felman tum ania dan le thu pek zom konga police village council baka NGO kaltangin inzirtina nei ni se ti ani bok he thut khoma hian se chief district a chuan Mizoram mundang te angin a huwa ral tan om khomna om ri lo ti soilan ani bok kumkalta December thla a high level committee on Myanmar refugee in district tina committee din tura atiangin nikum khan se chief district level committee on Myanmar refugee hi din ngalania chairman a hian DC ni in member secretary SDO sadarwat ani boka nodal officer atan additional DC churuat ania member engemaw zat anom bok ani zokothara Myanmar ral tan te chu zokothar kotlang ngot chuan an zo to lo di in zokothar kotlang foi tu ten an soi kumin January ni somni paruk le ni somni pakwa cheu chakloka Myanmar sipai le mipui sipai CDF te in beina wangin zokothara hian ral tan mi sang thum don an om towa an zinga then kha chu in le lo ngai tuana wangin an kholama le to ma se nunaw le kum upalam chu zokothar le chevela hian an la ral tlan mek ani hemi chungchanga hian zokothar VCP lalmun pu chuan thudon hne na tanga thudon danin Myanmar sipai sarkar chuan February thachung hian chin state chunga mipui sipai te beipui thlak atum ngai ti an hria thu soin ral tan hi an pun bel ngei an rin thu le tuna ral tan om sa ngot po zokothar kotlang chuan a zo to lo ni in a soi Myanmar tual chung boina wang hian ni kuma tang khan mi sang kha zanga vel chu zokothara hian an ral tana kumin January thlato lama ral tan thar tenen zokothara ringot hian mi sang thum zet an omek ani zokothar khelmuala ral tan te omna tu relief camp an sakle skola te an len lo na sata wangin in ruak le mun orem changa pianga ral tan te hi da an nia a then chu thlama te an ko sakbaka silpolin kai chapin mun orem changa pianga da ani an eile in turi zokothar kotlangin an thei angin an ngai tu chaka tui thiang lim in tura har sana an to baka in thiana chungchanga po boina lian tak an nei mek ni in thudon ani ZPM thalai chuan Myanmar boina awanga sahimna zonga Mizorama tlanlu te chomdol na thok turin Mizoram sarkarin local village level committee adin ti ta langin Myanmar ral tan te chomdol na konga sarkarin kut asil tumna nian ngai tu ta lang ZPM thalai te chuan thu chu siamin sipui le lockdown wanga har sana tok te chomdol na MNF kai roi Mizoram sarkarin kut silin task force ta kota chomdol na apa pek to ti anta langa Burma atanga kan unaw ral tan te chomdol na konga sarkarin akut sil le in chomdol na thok turin village level committee on Myanmar refugee adin tamai hriathiam harsa kan tia mipui har sanate mani moa langam lo sarkar kan nei hi awan doi thak le anian ti ZPM party thalai te chuan mipui ten har sana kan to in kan IO kan tlan sarkarin akuta sila kan har sanate ke mani le ke mani in chingfel tura mipui te hena minbel le ringot mai thin hian MNF sarkar chu mipui huap zo sarkar ani lo ji ata lang chiang hle ani anti
Myanmar tante sahimna eile inle almamo pek ta chu nampa ti om chhun in ti MNF sarkar mo ani thu an soibok Canada khopui Ottawa truck khaltu ten car khat chuang COVID-19 khuak khina chungchanga lung oilo na anlan tira wangin Mayor Jim Watson chuan state of emergency puang Mayor chuan norhuai hotu te hi an pung zela police te aya an tam chho to wangin thunun hlei thei lovin an om to ani ti in pathian ni khan state of emergency hi apuang ani norhuai hothian khopuya cheng te himna po ati der thong thei ti in soya truck khaltu te hi Ottawa khopui chuan hnuailama in hor khomin puan in te an kaya kongpui te kaltlang thei lovin an dang ani Canada sarkar in truck khaltu te abikin ramri kaltlang ngai te covid vaccine dose kima lavek tura thupe ka ti chuwa wangin he lung oilo na hi lan tira nia freedom of convoy tia voin an ram hun sang sanga nor hoi hona tel tur hian an kal khoma January ni somni pokwa tang khan lung oilo na hi an lan tir ani Mayor hian nor hoi hotte hian khopui nun phung an ti boi tan to awangin thu nei tu sang zok le sarkara mi poit mo te in rol le an puina an momo thu a soi truck khaltu te chu midang te din mun ngai tu pui lawa puin an nor hoi hona hmuna chuan an motor hone siren tiriin hal moi ten hala party nei na mun angmaya an chu ani in a soi khopuya cheng te poin truck khaltu ten motor hon an me ri kreng te indiriam na tong kam an chak chuak le kongpui an dang te chu thu nei tu te lama an soi sel to boka ma se truck khaltu te le an mani thlop tu te chuan covid khuak khina dan siam te sut ani ma chuan nor chun zom zel an tum thuan soi thung pathian ni khan police te chuan nor huai hot te puilo turin mi pui ten cha an pun kho na hmuna an mamo gas le thil dang te vape an om chuan man the an ni tur thu an soi Australia chuan ramdang khwa jin te tan February ni somni pakhat atang khian an ram ri chu an hongdon ti Prime Minister Scott Morrison chuan nimin khan apuang Hrileng wanga khovela khuak khirna khau rei per chu ti to pin om don ta ani Australia ram ri khat pura thutu na kan siam atangin kumni don aliam ta ti in Morrison chuan National Security Cabinet meeting an nei zua soi visa nei te tan February ni somni pakhata train ram ri hon ani don tin a soya hemi rual hian vaccine dose ni lachin chau pom ani don ti soingal bok kumsang ni somni March thla khan Australia sarkar chuan COVID-19 sileng wangin inven na tan ram ri akhara khuak khirna kalpui ani tana tang hian hun tam jok chu an ram mi puite jin chua khap ani eba ka hian phalna pek chin mitlem te chau an rama lu phal sakan ni khuak khirna khau tak kalpui ani wang hian chung ko tam tak ther sanin anong pha an ram tourist industry lampoin atua na salhia sarkar poin soisel na to pha na sa ani ramri an khara wang hian thlatin US dollar tu le ding on hi point pathum vel sum dona tangin an chanji ani in Australian Chamber of Commerce and Industry chuan atalang tun hnaya sarkar chuan khuak khina hi ram chunga chengte le zirlai te tana thladul chhotana covid zero policy po ti topin vaccine la red po asang chhoto ani sileng wanga ram tam takin ramri an khate an hong le to a ram tlem te chawin ramri hi la kharin anjinga hian Japan China New Zealand le Pacific Island ramte antel footballer star ro pui berjinga mi CR7 chu mihring damlai jinga Instagram a follower makta duai jali nei tling om theima saber anita Manchester United star Cristiano Ronaldo CR7 chuan field chunga le social media lama akha token record a break de urenga tuna po record thar asiam leta inrin na liam ta mai khan kum somthum pasari pian chamlom tu CR7 chuan Instagram lama follower makta doi zali anei tlingta ani mihring zinga hetiang zat follower nei the hi an lo ngai lova Ronaldo hi ama saber ni September sang ni somni pakhat khan Portugal captain hian follower makta doi zani somthum pasari nein khovela mihring account follower nga record alo siam to chu minua chuan na sa takin follower an punga tuna phei chun makta duai zali chungin an follow to hem mai ani nimin thleng khan post sangthum zani somli pani asiam to a post a piang chu chawrolin mi makta duai somvelin an like zi angani ama hian user zangar vel a follow ve bok
Kylie Jenner chu follower nga ber do tu ni in follower zathum pakwa ne ya Lionel Messi chu pathum na ni in follower maktadoi zathum paruk anei ve mek bok ani Assam Chanchinbu Barak Bulletin chuan Mizoram Chief Minister Zoramthanga chu kuvatol rutu niapu Abu Majumdar nen zanria kil hawa puin athalak nen February ninga sangni somni pakhni khan an chhuat choi mai he thil hi Chief Minister Office CMO chuan nimin khan an soifia Barak Bulletin talan danin Zoramthangan zanria abosaya Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma le mipoimo tebaka kuvatol rutu Abu Majumdar hi antelani Abu Majumdar hi Zoramthanga mi khwal ni in he Chanchinbu hian ajiak heti la hian Chief Minister Office chuan thu chua siamin Chief Minister Zoramthanga le Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma ten November ni somni panga sangni somni pakhat zana Delhi a sanjia an kilo thu talana thu dik tok lo om thu ta langin zanria hi Mizoram Chief Minister in abuat sayanga ji ani lain Assam Chief Minister in abuat sai jok ania ani somna ngin Delhi Assam House zanria hi Mizoram CM hian avakil pui ani ati CM Zoramthanga chu Delhi Mizoram House Resident Commissioner OSD to CM le additional PS to CM ten an troyoma ani bak troyom tu anom lo thu CM office chuan atalanga Dun haya Assam Police in kuwa tolruk chungchanga anman Abu Majumdar chu Mizoram Chief Minister som ani lo thu le Assam CM in asom na nga tel ani arinom thu an talang bok Barak Bulletin chuan Abu Majumdar hi Mizoram Sarkar nena in him nai takangin an ziaka Chief Minister level meeting apo Mizoram Chief Minister som na nga tel veni in an talang Kachar Police ta chuan tun hai khan Myanmar atanga kuwa tolruk na thila inham hnoi na lian tak leya soi Abu Majumdar a in hi silchara it khola hmun an dapa Abu Majumdar naute zingami Haji Nizamuddin chu police ten an kal hiam nu manania Abu po hi an zong mek ni in Barak Bulletin chuan atalang bok ole atop nan view te hne nangen na zepve leila kan channel mila subscribe saklo viewer jing a khan inom chuan subscribe ti kha min lo me saka min lo subscribe sak ve ngei turin kanan nge chuwa tin kan video upload thar te hi in lo dona in lo mu ngal zel theina turin in tan po a ol sam na le rem chan zong na tur kha ni dona chuwang chuan notification bell kha in metanga ola in da don ya